Kako bi trebao izgledati razvoj Zaprešića, saznali smo od studenata projektnog menadžmenta Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Na inicijativu Savjeta za turizam i razvoj, studenti su grupnim radom izradili projekte od kojih bi neki u budućnosti mogli ugledati i svjetlo dana. Studentima Veleučilišta Baltazar je u suradnji s gradom Zaprešićem omogućeno da na konkretnim primjerima uz teorijsku podlogu steknu i praktično iskustvo. Posebno mi je zadovoljstvo spomenuti da je naš studij projektnog menadžmenta kao prvi takvog tipa u Republici Hrvatskoj koji spada u interdisciplinarno područje znanosti projektni menadžment, što znači da povezuje ljude iz najrazličitijih struka. Dakle, imamo studenata koji dolaze iz ekonomije, koji dolaze iz tehničkih znanosti i slično, i upravo iz tog razloga su ti interdisciplinarni timovi u stanju producirati ovakve kvalitetne projekte. S ciljem promicanja projektnog menadžmenta i vještina koje se u istome iziskuju, idejna okosnica praktikuma odnosila se na razvoj grada Zaprešića u skladu s globalnim trendovima modernizacije. Pa ne samo što ćemo imati koristi, nego to je jedan smjerokaz da vidimo kamo nas i ovakve ideje mladih ljudi koji su izlaze sada iz škole, iz visokog učilišta i koji su na specijalističkom studiju, kuda nas usmjeravaju. A ovo je jedna od prekrasnih ideja koje će sigurno grad Zaprešić u jednom od oblika sigurno razvijati. Dakle, da budemo zajedno, da se međugeneracijski družimo, da razvijamo svoj identitet i sigurno ćemo imati koristi od toga. Još jedna stvar je bitna za izreći, a to je da je grad Zaprešić zajedno sa veleučilištem uspio ostvariti jedan od izvrsnih primjera, a to je suradnja javnog sektora, gospodarstva i akademije, što se naziva triple helixom, znači triple helix ili trostrukom ovojnicom, a to je ono što u ovom trenutku promovira Europska komisija. Europska komisija promovira i takozvani quadruple helix, odnosno četvrtu komponentu koju bi čak i u ovom segmentu mogli pronaći, a to je uključenost ovoga socijalnog društva pored ove tri komponente koje sam spomenuo. 4 finalista predstavilo je svoj rad, a za onaj najbolji uručena je novčana nagrada u iznosu od 5.000 kuna. Bilo je divno, stvarno su se potrudili, ovi finalni projekti su bili prekrasni. Imali smo problema zapravo odlučiti koji bi, zato što su sadržajno i obrađeni su fantastično bili i dosta smo razmišljali, raspravljali. Za neke od njih vidimo čak da su više možda za državnu razinu, a ne toliko za grad, tako da nekako smo gledali onda ajde da se orijentiramo upravo to na projekt koji će nas sve okupiti više vani, malo znači u prirodi, u tom druženju i slično, i zato je došlo do ovog odabira ovog multigeneracijskog parka, ali svi su nam se svidjeli. Stvarno su prekrasni i nadamo se da ćemo još takvih ideja dobiti. Predivno je to odrađeno, znači i Veleučilište Baltazar i profesori, svi zajedno, stvarno su nam jako kvalitetne radove prezentirali. Da, baš smo zadovoljni. Pa ideju smo dobili kao zadatak na veleučilištu i to na temelju lutrije. Izvlačili smo šta ćemo izvući i dobili smo upravo ovu ideju koja nam se odmah svidjela i puno toga smo odmah našli da ćemo napraviti. Uz pobjednički tim i studenti koji su obradili uvijek aktualnu temu sigurnosti u prometu iznijeli su kvalitetna rješenja. Posebno je bilo zanimljivo i promišljanje o Zaprešiću u kontekstu pametnog grada, pri čemu je izrada aplikacija kao način lakšeg povezivanja institucija s krajnjim korisnicima bila neizostavna strateška komponenta. Ovo je danas zaista bilo fantastično gledati rezultate njihovog višemjesečnog rada. Studenti su zaista svojim inovativnim promišljanjem i idejama doprinijeli da danas vidimo ovako prezentirane izvrsne rezultate koji su upravo primjenjivi i izvrsno se uklapaju u strategije razvoja grada Zaprešića. Naravno, grad Zaprešić je ponudio ideje na kojima su oni radili, ali njihov je timski rad, marljiv rad zaista pokazao da imamo kvalitetne studente ovdje na veleučilištu i da su oni u stanju iznijeti jedan projekt od njegove ideje pa do same skoro realizacije. Naravno, ne u smislu da se on realizira u pravom obimu i skali, nego na jednoj idejnoj ideji.
Ovo je bila izuzetna prilika za mlade da putem praktikuma vlastite ideje i znanja implementiraju gradske projekte i na taj način poboljšaju kvalitetu života u lokalnoj zajednici.